Mala je prepička kad ne priča. Kaže Karamdić, a šta? Dobra si. Boom! Jedan čovjek je odlučio napraviti aplikaciju pod imenom Musical.ly. I ovaj čičak gliša mora to preuzeti u svoj TikTok. Slovenija. Najtoksičnija aplikacija na planeti Zemlji. Ali paklen, glud, fokusiran leg day. Za njega je to bilo super, ali za nas smrtnike baš i ne. Ali nema veze ljudi, ja sam tu da vam pokažem najsmiješnije TikTokove i njihove komentare. Pa joj, ne znam kaj me čeka, tak da... Ajmo prvi. Imaš mnogo igračaka i zauzimaju toliko mjesta. Mogao bi neke stare dati Ružici. Mogao bi joj dati. Ovo je bilo neočekivano. Ali... Ajmo vidjeti komentare. Moja iskrena reakcija. On je stvarno ko ja. On je jako sličan meni. Da ne volja ljudi sa vama. Šaci, čujem da te cura osamla, ali nema veze. Šaci. A brate! Da je ovo! Isuse, tek please na AliExpress. Malo jači od Pavlake. Ko ja, realno. Da. Evo opet ono, ne! Nemoj mi Bože to radit. Uvače, jer tjeba biti zubaru ili mobe šaci. Već vidim šta će biti komentari. Zubi 20/300. Ne, nisi to sad rekao. Nemoj Zubar mi ima TikTok. Režem ruku ako TikTok nije najgora aplikacija na kojoj može biti. Znači, to Bože, našao sam parking. Ajme, ovaj video, ne znam jel gore šta majka dozvoljava ovo snimit ili šta su oboje to snimile. Učimo ruski. Prvo ćemo pozdrav za sve hejtere. Privećujem na vrijeme. Druže, Bože, baci cigu gore, budi precizan, pogodi me. Dobro, smiri se, sve je dobro. Привет, сильно мистика. Komentari, here we go again. Daju mi vibe fitness bliznakinja, ne znate ko su one. Sad ću vam pokazat. Shut your mouth, baby, stand in the lead. Zašto nikada ne treba kupovati vegete? Ok, nećemo odsuđivati jel dobro pjeva ili ne, ali Naravno! Kao i obično, she has potential. Ovo je definitivno najjači do sad. Isuse moj, Bože, Rom Antičan. Skriveni talenat, molim te, neka ostane skriven. Ovo gori na mute-u. TikTok community zna biti dobar. Wow, just wow. Znači ima i dobrih stvari. Šta sam ja sad vidio? Zašto sam ja na ovom TikToku nisam ovo očekivao i what the fuck? What the fuck? Šta? Neću više ovo. Ako ste se pitali kako Mario i Slaven idu na super talent, pa ovo je odgovor. Pjevati, plesati, možemo, da. To je posebna kako Slaven izvodi. Daniele, ali čekam. Ja mislim da vi osvajate taj malo bolesni super talent. Još je samo zaboravio navest Ivan Frlić Mašuranić. Ne! Zašto? Ovaj Chinese je rekao jako kreativno. Bravo. Bože je rekao dajte ovim ljudima sponzora. Pa ja bi se isto složio s time. Jedan sponzor nekim bude kavica s kapućino. Evo ga, turira. Ako se na ovo nasmijem, mislim da idem u pakao. Ne znam jel uopće želim početi krenut čitati te TikTok komentare. Život je pun uspjeha i neuspjeha. Izdeta sura!
Ja ne mogu ovo. Bog je sa vama. Ne, liče, ne! Zašto, Gedžog, zašto? Pa zar opet? Mislim da će ovak biti lakše. Njemu dok pore! Okej. Frontal komba! Isuse moj, bože šta sve neću vidjet danas. Roaming. Like what the... Liče, ja se znojim već. Dobra juha. Pa ljudi, napokon nam se vratilo proljeće. Ne! Nije se vratilo, se vratilo. Kill! Ivan je presretan. Veliku proljetnu pustu. Double it! Pretpostavljam i give it to the next person. O bog te! Hoćeš sushi? Slay girl, go girl! Andrev latte! Breathe air! Kurmeno, let me know zero. Ne. Sljedeći TikTok možda je malo uznemiravajući, ja se ispričavam na tome. Al ne, TikTok, znači ja ne mogu vjerovat. Postoje ovakvi komentari. Komentari su bar lijepi. God bless, many blessings. $19 Fortnite fucking car! What is love when you don't hurt? Ajde da vidim, ajde da vas vidim. Leone, dosta molim te. Naći ću te i lično ću ti razbiti. Oprosti, neću više. Objasnio neke stvari, zna se Fićo, moj brat. NPC lider. Ok, ajde da imamo tebe. Ja sam NPC lider. Mama, skidaj se s interneta! Teško dok gledam, teško gledat, ultra teško za gledat! Mega sram te bilo! Maš bre majmune gorilo, vidi kakav si gorila! Dosta TikToka za danas, dosta! Okej, ovo je jako teško počelo biti za gledat. Nemoj Necu, ubit ćeš ga! Kao konj Kamila! Kamila rumunska! Stvarno da! Chill. Ja stvarno ne smatram da su oni lepi, ja smatram... Žao mi je djece koje imaju 6000 lajkova. Poruka svim tatama, ovo nemojte radit, molim vas. Roblox lobby! Liče, ne! Only Roblox mafija in Ohio! Halo batice, imate li neke žvakice ovdje? Nemate 9 godina nažalost. Šta? Ovo se ne tolerira, morat će biti. Dagada. Ja volim ovu vašu kreativnost. Okej, ovaj malo izgleda ko da je... Ajde reci to za kameru ili ću... Malo prisiljen. Kak si to uspio? Neki od crtičnih failova. Ja sam rekao, ali da. Isuse, pogledajte sad ovo. Mala je prepička, da ne priča, pored takve tupi, svaka druga je nebitna. Kaže Karavdić, ad bubek. Šta? Ne, lik, ne. Dobra si. Ajde da vidimo šta ovaj ninja kornjača ima za reći. To bi izgledalo nekako ovako. Čačkalica in Ohio. Nemoj, nema priču. Malo jači od jogurta. When I was born, I was screaming. No fucking shit, Sherlock! Ja sam inače, kad sam se rodio, da, ja sam vam odmah gledao, ja sam skakao, ja sam salto radio, znači odmah, ne lažem, WTF. Ja kada govorim mojoj mami zašto ne mogu ići u školu. Ja sam rođen plav, sada se jako plašim borovnica, zato jer me podsjećaju na to kako sam rođen. Toni!
Montana! Glavni mafijaš. Priča lagana. Prema banci, jure me neki kriminalci. Mislim, realno Tony Montana je objasnio. Final boss. Nisi ti kriv. Paul, CMC TV. Isus, kako si se sjetio to? To je program gdje puštaju muziku. Renta kvar. Kraljev. Ljudi moji, a ovako vam izgleda Marko Jack. Ko te oslijedio? What is bro doing? Teretana 1. Siječnja. Postoje uvijek dvije vrste ljudi. Jedan će napisat napokon realna slika muškaraca. Dosta je više ovih Stereodaša po socijalnim mrežama. a drugi baby don't hurt me. Marko Jack, fitness beast. To je bilo to od ovog videa, ljudi. Nadam se da vam se svidio. Ja sam se preznojio dok sam ovo snimao, tak da ostavite jedan ogroman like. Subscribeajte se da dođemo do tih 400.000 subscribera. I možete me zapratiti na TikToku ovdje. Pišite mi u komentare želite li da snimim još nešto ovako na kompjuteru. Još sa TikTokom, Instagramom ili nešto slično. I ljudi, uživajte do danjega. Pozdrav.